aban le UK ne hon zong zan he a hin thu phun pau chu ina sei ta ven tu ni a zong hi a hin thu phun pau hi ga ve kit leu chun ke wang chu ka pom lo ai na ke wang chu ka pom lo ai a thu sei chu a hoi pui ka ti na hi lo chu a thu sei hoi chu a hi wanga si nei na neu chu atuma thu ki su pa hi chi ka dei ji lo masanga jong MLA hon separate administration del taute ku ki cha ten athiwa mi pin MLA ho thu phun chu political solution imu theine de wa hile political leader in vai a hop na chu mi pin jong to sot ding hi tia mi pin ki to sot chu a hile political leader si sun ipn sei ta ma SA idel de wa hi tai Meitei government no ya ki taloding atuma ikiwai pu de wa hi ti hi cho a hi le hi chi dung chu ya cho hung din pi wa hi le hi chi wa thu phone hin nei si chun Meitei popular government a hin job ta chala a hin job mo wa hi le hi chi a hin job zo wa lung thu ki ti pen jong cho hung ke a KZC chun boycott a ball na chu MLA ho si chu boycott ball ai wanga EPF ngam mi pi ni support lo je wa chu ilam kai mi phabe pi igam ina ma dinga ding det ho igam ina ma dinga thil pha bol ho chu mi pin ki de kit chu na mi pin ki de kit ta chu lung thu ki ti chu i het no ba lung thu a chu koi jaw ham ti het no ba lung thu a chu SOO ho jaw chu na SOO MLA aban le tua CSO na CSO la achu CSO ti jong chu hi chi KZC ti thei chu CSO dang ho jaw lo pi KZC ama ho thum kiloi khom na achu lungthu a sem chu lungthu a sem wa hi le hi chi MLA ho ong pampe ta chu ahum pampe pha no wa Meitei government a hin join pha no wa chu KZC lunghanga boycott a bol a hi le SOO hon atosot ta lo chu la MLA ka to sot ni jong ti lo KZC ka to sot ni jong ti ta lo hi ta chu friction chi ta chu ama ho lung thu chu hi chi chu ahung chi pha na chu a chai nung khi a chu MLA ho chu KZC boycott a bol chu la do ki ta chu na a boycott bol jong I ma cha kan lo MLA hon SA a phun jong din jom pi thei lo hi ti a chu chu a hi le tu ni a hi chi heng lep MLA pu let zamang boycott thu phone ti hi zo ai le ipi bola chu tu ni a MLA igam sung inam sunga MLA som ka nei ti uchala kuki MLA som ka nei ve ti uchu ai le hi chi MLA hon a khen khat e ho nam sunga lam kai hon ke jaw na I them de we na anal dan chu ke jaw na I them de we ti loi kagam sung kanam sung buffer zone hin khokal umai le ke jaw nai them de hi ti loi jong kim kit su ka hepoi nan su ka hepoi igam inam hin zo do ma hi le hi chu nam mel ma ki gela achunga capital punishment khauta ki bolding hi ti a thupon ana bol zo hoilang ge gam ta ong cho chu na tunia ipi bola mimal mala target ki bol ham UK ne hon jong thu aphon no hi ga veleu chun henglep MLA pu let jamang chung boba boycott bol so a hi le jan hi a Meitei CM kimu pi chu koi ma kaina ki bol ham pi niam cha kip gen chula na a hi lo le to pu let jamang ho ga jaw lo pi chula ai wanga chu pule jamang ho hi ga gel theidinga ga he theidinga chu masanga BJP to talks ananeva centera kona talks ananeva popular government form loading ahi lo le deputy CM koi chang ding ham ti a anaki ho pi nawa Delhi gamkai sunga BJP MLA si anakong nawa michiwa anachiwa chu piniam cha kip gen in deputy ahin mu phatna chu pu paulin lal le pule jamang hungjam chala nale hungjam chu a hi le amani hungjam do over michiwa chu singa na analam to wa welcome a bol wa ppm awajong ana bolu chala hichiwa jong chu ama hon a sei wa hi le mi pi zo lep na lai chu
BJP to kimuto a centera talks ganeiwa ama ho lungdei bang api lo phat wa hungzam do ho loi chu e hon igel wa hi le kuki chate adinga ama hoi MLA di ta hi ami pi din pi ai ti to bang ha chu inalam dot nova adang si hichiwa deputy hin kila loi ahi lawa hi le minister tu dinga hung LM khaute ahi in ahi lo le ngul sang lur ahi in hichi ho bangchu e ho chun idem kit no hi chu na ai wang tu ni chan ge ya LM khauten jonga mulo ngul sang lurin jonga mulo ai wanga chu isap mo ta chu ha samai sapmo wa piniam cha jong don thian khan thian ti ai wanga chu relief adinga IPM khara hin to do a kuki cha te adinga IPM khara hin to ting le dam sot hen iti ki jiu chu e ho hin ki sap na ho jong I ma cha ai gel lo na ki pa cha na ho jong I ma cha ai gel lo je ba inam sung e gam sung hi ti hi chu tu ni a jong hi UKNN thupon a hin bol boycott bol hi pulet jamang in hi chi to banga CM pa na ki mu pi a email ma ho to ki khut job na nei ze in tu ni a UKNA in gam kai sunga MLA khat nin akipom tapun nam sung zo thap khat a hi ze in boycott akibol khumin gam kai sunga jong I ma cha pan a hin la ta lo ding in phone do na akibol le ti hi chu boycott ka bol ta vi MLA a hi na hi kipom ta lo ding a hi ti a thupo na bol ahi le pi bola pulet jamang bo chu I bolo igam sung inam sung zo do apang MLA som ho chu thakhat ai bol theu hi lo hi cho zo si chu bol leo hen tu ni a hi igam sung inam sung hi I chan ham khana na ma chal dis la meitei government jong kit nai lo dis o tu ni chan ge ai wanga an ki sei se ya I bol lo je wa chu tu ni a hi vai ge ta chu meitei government ki form zo a bol ding ki bol zo ta ama ho khutu ni a hi a in a lo khat ga hal hatang jingle kitung paying betas tu ni bi in na ga hal ha a hi le jinga che in kitung dis ai wanga tu ni chan ge ya 2023 a patna 2026 chan ge ya ku ki cha te in izat ki hal hatam in khat be government in asa pi ta am tu ni chan ge ya khat cha jong ki salo ai zan hila a le ma khong dunga in ki hal ho chu tu ni a che ina ki tungam ki nahi ta a in ho chu imu saw a hi a bang le ina bolwa a chung chu langwa ga a hu a hi ne tu ni a hi ama hon chek nga ki saw ai ta na hi chi to bang chu hi chu min government ane ya hi le I chan ge phat chom na ane yam ti chu hi chiwa ko na chu kimu chu hi chi to banga chu tu ni a jong hi ku ki cha ten gam tum imu te ngole I chan ge ya nom isa deu ham ti pa jong hi avela mi pi ke he thim sa hi tain a hin la hi cho chu I he thim po vin tu nia I lam kai in innam dei lo da na vai a hop le lam kai chunga ilung hang vin I ma cha la I sei thei po vin protest I bol vin don thian khan thian ni tiung thi do hen lang hele koi hama wang se ding ku ki cha te mama ki hlom ding ai mei te cha thi lo ai hi chi chu ilam kai khat nin thil khat a hin bola phai sa lo ba hi le ga ki mu pi ding hi tu nia na ki mu pia na pan muna ko na nga ding a hi lo vai na thil bol di po hialin ti ding hi chi jong chu mi pin I bol ngam lo je wa tu ni a inam sunga lam kai ke hi ti hon a dei de ya mi pi hi a pe ye hi ti hi I het theine de wa I ga phon wa in hi chi pulet jamang jong hin ngai dam a ki thum lo wa ki si na nei lo wa hi le chun a chung a hi itiam khat na a to ding dol a hin to zom zinga hi le a chunga ekson ki la ding hi ti a UKNN thu phon khum ta chu a hi le I pipola UKNA in henglip area bo wa chu thu phon ham piniam chai pipola phon khum zo lo ham piniam chan se pai nei chula na a hi le gam kai dang ho chu ama hon thu nei zo lo piu chu UKNN a hi le UKNA thu nei na chu hoila henglip area chu hi chi chu masanga pa na kana sei je a hi the ai le kuki nam sunga kuki ka hi ti a pom ho zo sin area sumang taute keima gam kai ti sumangu hitin keima operation area ti sumangu hite thil khat I bolwa I gam ina ma dinga po na ineya
thil khat I bol thudi ta avai hop go na hi jong le eima operation kalwal chu ki hom thailo hi tunia UK ne ho lungel to bang hi nam se pai zo si khana han lang hi chi to banga hi to go ne han lang tunia igam sung enam sunga inam sung igam sung zo do apang ho hi pateta a UK ne panala banga law hen nang hi le tunia hi inam sung zo do ding jong loading igam sung zo do ngam jong loading na lo di ai wanga hi chu I bol do thailo je win UK ne in jong tunia ama ho operation area kalwal chu thu phong jong le I ma cha bol thailo wai zan hi a hin phone ho bang chu event no wa chu imu di wai kampu pi area a national highway free movement kiti hi thailo ding I ma cha lam hla na ho jong hi thailo ding hi ko tu in bon apom lo wa hi le ti a hin ko tu in jong a sei chu a hi wanga ko tu in jan hi a CM in thu a phone ho ka pom po ve ke ho ka zaw po ve ti le tu ni a truck azaza ki tol ho chu a kham diu chu la I people a kham lo total shutdown a bol lo a hi lo le counter economic blockade a bol chu ipia pangong duty bol ho ipia pangong tu chunga khu ki channel family in jong kampo pi lang ho jong ki hop ki go a hin la avai hop danu lam kai ho lung thim aki dei lo je a chu hi chilang chu ki dal ha u khurgam kai bo ki thopi na hi chi to bang chu hi thu hi ivet na hi le angol penin jong ki he a hi in hi ji chun igam sung inam sunga thudi ta in bai ho mo hi ti igam sung inam sung hi ki tup ta in hen iti bai le nangma area keima area isu mang de wai hi chi ho isu mang lo lai se wa igam sung inam sunga hi khatnin igam inam hom tho ta lung si ta bai a ho ma hi jong le abona ki cover zo lo hi ki cover thei lo hi aji chu area I nei ta ji